balasang itika ilukwan ien maken gaget pintu maartapan kasikat pagsarningan galaga pagtangdan Ili Amarcos sikat Sarminto'y biyak Ili Amarcos sikat ubog ni ayat Ili Amarcos sikat mangted kasat agnanayon to asikat agranian Ili Amarcos sikat Sarminto'y biyak Ili Amarcos sikat ubog ni ayat Ili Amarcos sikat mangted kasat agnanayon to asikat agranian Ili Amarcos anagasat banbantay mo ken nalawa at antana waig narway awantika at sagrapan sa nikuwa nawaluwat no anak mo indag sa luka matunton lang ay naragsak agyan natalina ay akasasaat sa lapentay asiraragsak ito'y apagilian pag-ibinamagan ibus di balasang itika ilukwan ien maken gaget pintu maartapan kasikat pagsarningan galaga pagtangdan Ili Amarcos sikat Sarminto'y biyak Ili Amarcos sikat ubog Naragsak nga intayo panagpiasta patpatgek nakakailian iti Ili Amarcos. To'y mabuybuyo ita at isu iti ladawan. Ti nabayagan ararapapen tayo nga isukat iti dait to'y dan unayin ang munisipyo tayo. I know that this is a broad and ambitious vision. But if we pray together, I know and I'm sure God Almighty will grant our prayer. Ito yan akin kabsatyo, Tony Mariano.